munyarwandakazi, muntu urangwa n'ubuntu. Ku wa gatatu tariki 14 z'ukwa cumi, fata akanya uzirikana abo bose bazira akarengane. Zirikana Kizito Mihigo wishwe urw'agashinyaguro. Zirikana abo bose bafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Muri uyu mwaka wa 2020, inzirakarengane zarushijeho kwiyongera. Baramufunze Theophile Ntirutwa, baramurigisa Venabayisenga, baramufunga umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga alias Icyuma Hassan. Muri uyu mwaka kandi yarashimuswe Paul Rusesabagina. Abo bose biyongera ku bandi benshi bamaze imyaka myinshi mu gihome, nka Deogratias Mushayidi, Dr Theoneste Niyitegeka, Dr Christophe Mozayo, Dr Joseph Nkusi, umunyamakuru Focus Ndayizera, kimwe n'abandi benshi barigishijwe. Ibuka Boniface Twagirimana na Gerard Niyomugabo. Ibuka Anselme Mutuyimana na Siridio Dusabumuremyi bishwe urw'agashinyaguro umwaka ushize. Urutonde ni rurerure ntawarurangiza. Tariki ya 14 z'ukwa cumi ni umunsi ngarukamwaka wiswe Ingabire Day. Ni umunsi wo kwibutsa ko tugomba guharanira ko imfungwa zose za politiki n'izizira ibitekerezo zifungurwa, ko u Rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko no ku mahame ya demokarasi. Kuri 14 z'ukwa cumi, saa 6 z'amanywa, ifatanye n'abandi. Aho waba uri hose, haguruka kandi uhagarare wemye. Fata iminota 5 uzirikana abo bose bazira akarengane. Shimira kandi uzirikana bishwe bazira ukuri no guharanira ubutabera, abazwi n'abataramenyekanye. Zirikana abafunzwe bazira ibitekerezo byubaka. Zirikana izo ntwari zifungiye hirya no hino mu Rwanda, zizira gusa gusaba ko uburenganzira bwa buri munyarwanda n'ubwawe burimo bwubahirizwa. Ni umwanya wo kwibaza uruhare rwawe mu kubaka u Rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko na demokarasi. Wibuke ko abashyize hamwe nta kibananira.